menanti ane muda-muda longgale wate katru-katru wate mengkawin nyen kamangan kiban ku nada baru ta boh ide daya ku tabi dengku kemurwa iyu hanya anak gok luka luki hana apa iyu ana mungkin ngadong dua metanya hana te abeut hana tate mudi majelis nalim igap na pikiran ni thi urang nyo anak darah lewet nyo hana hawai le ke jelamnya mahai yang tukang pemahai-mahai jelamnya kanji mai handang umu ne i guna jok jelamnya tu jok kena tubuh belang wari be 20 nang ro pu jelamnya 20 mayam lo ilhap ne ti mayam 20 ti mayam 2 juta man punya tegede 20 mayam kan 40 juta 40 juta ya awaknya hana yam kawin je bo itim lo mata-mata itim galam mata-mata phanda keroi be mahai-mahai dali jelame lele mayam mi tengah tula ju le anya ha tengah mi ta keroi monya tegedi Allah Taala kena sayang kawaknya imita-mita rezeki mude baju-baju nyan jelame nyan keimat nikah mente dua-dua mayam mi tengah teken ju le thabo tengah di mude udip kedrawai mi awaknya yang penting bahagia ile awaknya kaitong mude pitong ibadat katenang gebi rezeki li Allah kepe jelah mi mahai-mahai that pat angka haya that jelah mi nyan demah kepe teman meh mahai-mahai that bek mehi tak kublau ai tanyo anak darah tu dan menanti dro kenya baju-baju tahu ka terima ngan juga deh bek kak pegah jelah mi akah jamun 17 mayam berje 700 yumu Boroji nyoronya wajuta wartu roh ke hana puka pre roh itu porongku nya urang jamun ya teh 20 rumu ke urang dari uri nang hana lakau nyan ka thotha ke urawai nyan ka kerja bat langki kan lebu 10% 10 mayam ke langki nyawai yang penting lah kau benar iya ke roh ke kira lebak meriah kan dia buat menyatakan dibit mahai jelamai aju-aju nya ka betul ke awak dia apa janda di depan gadis makin ketinggalan nya ka betul ke dawanya ke tapi urangnya yang janda yang boleh lah kau ke mah dah boleh ikan lah kau boleh dan di awaknya hana hawai ke gadis yang penting promo benar puhom ni nyong walaupun tak pegah maya yang terkadang-kadang itu yang bak mengkawinnya kan kagura bak tak pegat acara walimah mengkawinnya kahura-hura hana jetli kenilai ibadah maka yang perlu katanya berterjaga udip dunia dan akhirat berbahagia katanya udip dunia dan akhirat.